ntabwo ubushakashatsi navuga ko ari 100%, ariko byibuze nko ku kigero cya 85% ku bushakashatsi nakoze, nasanze ari ibiremwa bibiri bikunda ubuki kandi birya ubuki. Uruyuki n'umuntu. Uruyuki n'umuntu nibyo bintu bya mbere kuri iyi si nzima namaze gusanga bikunda ubuki kandi birya ubuki. Nk'urugero, ntabwo ubuki ubushishi ntiburya ubuki, reka nugera ahantu ukahasanga ubuki burimo inshishi, uzamenye ko ubwo buki atari ubuki ahubwo ari isukari bavanze n'ibindi bintu, kuko ubundi ubuki nta kindi kintu kiburya uretse umuntu n'uruyuki gusa. Reka nanone mbanze nsuhuze by'umwihariko abaduteze amatwi. Abantu benshi banzi inyobora ubukwe nka MC, uvuga amazina y'inka se, cyangwa se ushobora kuba n'umusaza ngasabwa umugeni. Ushobora gukora kimwe muri ibyo, birumvikana ntabwo nabikoreraga n'ubundi rimwe icyarimwe uko ari bitatu bivuze, nakoraga igitahiwe. Muri ibi bihe rero akazi gasa n'akagabanutse ko mu misango by'umwihariko, ariko intore ubundi yishakira ibisubizo no mu ishyamba ry'inzitane. Muri iyi minsi negetse imizinga, hanyuma rero ndahakura ubuki biragaragara, noneho rero mpita ninjira no muri business y'ubuki. Hari impamvu yatumye njya mu buki, by'umwihariko ngiwe kera nakundaga ubuki ndetse kandi mbukunda cyane, no kuri uyu munsi ubuki ndacyabukunda, ndetse sinshobora kurara buriya ntari y'ubuki. Kubera urukundo nakundaga ubuki rero najyaga mbuhiga muri Kigali nkabubura, ubuki bw'umwimerere. Hari n'igihe nigeze kurwara ka gripe, hanyuma njya gushaka ahantu nakura ubuki bwo gukora umuti ndahabura. Ubwo bampaye ndagenda ndabukoresha, ariko nkabona burajya bubira nk'ikigage. Ubu birumvikana bari barabuvanze n'amasukari ndetse n'imineke. Birambabaza cyane, ndavuga n'ubuse nta bandi bantu bafite ikibazo nk'iki cyanjye, bakenera ubuki bwiza bw'umwimerere ariko bakabura aho babukura, bakenera ubuki bwo gukora umuti ariko bakabubura. Bituma noneho njya kwiyegekera imizinga, ndegeka birampira. Umunsi wa mbere makora nakuyemo nk'ibiro 40. Mbona ibintu bizaza, mpita ntangira kugenda nkorana n'abandi bavumvu batandukanye, bakazajya bahakura nabo ubuki bwabo bakabuma, ariko nigererayo ubuki nkabwitunganyiriza neza, nta nubwo buca mu mashini, nta n'ahandi. Ubuki jyewe ndabwiyungururira, hanyuma nkabufunga muri ibi bikombe. Gufunga muri ibi bikombe ni uburyo bw'isuku nyine. Hari abantu benshi babona ubuki buri mu bikombe gutya, bakavuga ngo ubwo ni bwa buki bwa pirate, ngo bwa bundi ngo bwigana. Noya, kubufunga mu bikombe gutya, ubu ni uburyo bw'isuku. Iyi ni isuku nyine, umuntu atware igikombe kimeze neza, gifunze neza. Abantu benshi bazi yuko ngo ubuki bwiza ari bwa bundi ngo bwo mu ndobo, ngo usanga buzanwe n'umuntu ishati yacitse ahangaha mu kidobo gisa nabi kitogeje. Ntabwo gusi bwo buki bwiza bw'umwimerere. Ubuki bwiza bw'umwimerere ni umwimerere, ushobora kuba bufunze mu gikombe nk'uko, ariko ari umwimerere nyine. Nanjye rero niko nabigenje, niyo mpamvu nagiye muri business y'ubuki, nagira ngo muri ibyo bibazo nyine by'abantu benshi bababaye kubera abatubuzi. Tubwiye ko hari abatubuzi mu by'ubuki, noneho tubwire wowe umenya gute ubwo urangurira abantu, umenya gute ko tari ubwawe wihagikiye, umenya gute ko ari buzima? Ufite ubwo buhanga bwo kubutahura ubwonko bwo bwa pirate? Uretse ko kenshi bahakura ndeba, ariko no gupima ubuki ndabizi. Reka nguhe nk'urugero. Urabona uyu ni umwambi. Umwambi nta handi hantu wawushyira na hamwe ngo uwukojeje mu mazi ntabwo wakurasa ku kibiriti ngo wapfe, ngira ngo tubiziranyeho. Ukojeje mu kindi kintu icyo ari cyo cyose ntabwo wakwaka. Ariko noneho reka nkwereke, nshaka kumenya ngo ubuki ni buzima. Urabona ankojeje ni mu buki, biragaragara. Urabona hariho ubuki. Urabona ko umwambi watse. Niko bimeze. ni ukuvuga ubwo ni uburyo bwa mbere. Ubundi buryo bwa kabiri, ubuki mbupimisha urupapuro. Ubuki ndamutse mfashe ubuki ngasuka ku urupapuro rwiza rw'umweru rwa duplicate, ntabwo buri urupapuro rushobora gutota ngo bigere inyuma. Bivuze ngo ubuki ubwabwo ushobora kububika mu rupapuro, ubuki bw'umwimerere wabubika mu rupapuro ntiruze kugira icyo ruba, donc urupapuro ntirutote.
kandi ubuki bwiza bw'umwimerere bushobora kumara n'imyaka 30. biriya bakubwira ngo ubuki bugira garanti, nta garanti ubuki bugira. Ubuki bwiza bw'ubunyarwanda bw'inzuki nyine butatubuye butavanzemo ikindi kintu icyo ari cyo cyose ushobora kubika imyaka 30 yose igashira bukimeze nk'uko bwari bumeze. Uzasanga bwa buki bw'abatubuzi gutya buba bwarazanye ibifuro, bwarazanyeho ifuro, ukajya ubutereka ukabona burimo burabira nk'ikigage. Urabona runo rupapuro uretse ko wenda bisa umweru hose, ariko iyi ni duplicate abantu barayibona. Bigenda bite rero iyo nshaka kumenya ubuki ko ari umwimerere? Mu kanya kashize naberetse nkoresheje umwambi, noneho rero reka mbereke nkoresheje urupapuro. Urabona hano nshyizeho ubuki ku rupapuro, biragaragara. Aha, ubuki ngubu urabubona. Noneho urabona buno buki burimo amazi, inyuma hatota ndetse n'urupapuro rugacika, ariko hari ibyo ureba inyuma? Ntabyo rwose. Aha, iki nicyo kigaragaza rero ko ubuki ari umwimerere, ngira ngo urabireba. Aha, nuko rero bapima ubuki, nkoresha runo rupapuro rwa duplicate, hanyuma hano inyuma bitahagera bikaba bigaragaza ko ubuki ari umwimerere, butarimo imineke cyangwa amasukari, butarimo amazi cyangwa n'ibindi. Ubuki rero jyewe nzi gupima. Ikindi cya kabiri, ubuki nyabuki nakubwiye si umwambi gusa nabupimisha, si urupapuro gusa narupimisha, oya. Ubuki iyo ukibufungura, ubuki bw'umwimerere, niyo utezeho amazuru gutya uhita wumva ikibatsi cy'ubuki nyine. Ubuki bw'ubunyarwanda uko buhumura, ugira gutyo ugahita wumva ikibatsi cyabwo. Hanyuma wanarya uburiyeho wumva bumanuka mu muhogo busa nkaho burimo bukaratamo ukuntu. Ikindi cya gatatu, ubuki iyo uburiye, ubuki nyabwo bw'umwimerere, nta kintu cy'ikirezirezi gisigara mu kanwa, uraburya nyine nuko ngibyo by'ubuki. Ariko se ko twari dusaga tuzi uri MC uyobora ibirori, ibintu byose bishingiye ku bukwe ari byubamo, kuki wahisemo ubuki ushingiye kuki? Ubuki ubundi buri wenda ubuki cya mbere buzanwa n'inzuki. Inzuki nizo zikora ubuki, kandi inzuki ziri mu bworozi butanu bw'abanyarwanda bo hambere. Urugero, abanyarwanda bo hambere bororaga inka, bakorora ihene, bakorora intama, bakorora inkoko, ndetse bakorora n'inzuki. Inzuki urumva zari mu bworozi butanu bw'abanyarwanda bo hambere, bwahanganwe na Gihanga Ngoma ijana, ahasaga mu mwaka w'1091. Impamvu rero nahisemo nanone kujya mu buki nuko numvise ari byo bintu nzakora neza cyane, nabyumva bijyanye n'umuco. Birumvikana n'inka ndazigira, ihene zo ntazo, n'intama nazo, n'inkoko ntazo, ariko inzuki nazo ndazifite. Ubworozi bw'inzuki nabwo ndabufite, wenda rimwe tuzagenda nkwereke n'imizinga ahantu nagitse. Ubusanzwe iki gikombe mubona kigura amafaranga 6,000. Hari abantu bumva ngo 6,000 bakavuga bati urahenda, ahandi se ko bugura 3,000, ahandi se ko bugura 4 2,500 babuguha ahandi nyine. Ariko urumva ahandi bagira ibanga ryabo, bagira uko babigenza, bagira uko bakora. Niyo bashobora kuvangamo isukari n'imineke kugira ngo bunguke, ariko bakagutuburira ntacyo bibabwiye. Ngewe ubu wari ubuki bw'umwimerere 100% butavanzemo akandi kana kariko kose. Ngira abantu bamfasha kubutembereza aho uri hose mu mujyi wa Kigali. Ubuki bushobora kugeraho, tubutunganyiriza mu rugo, tubuvana mu ishyamba, bukaruhukira iwanjye mu rugo, hanyuma tukabutunganya neza, tukabugeza ku bantu babukeneye. Ariko mu bihe bya vuba ndimo ndashaka gushyiraho n'ahantu ho gukorera, ku buryo umuntu ashobora kuzageza nyine akabugura. Ubusanzwe iki gikombe mubona kigura amafaranga 6,000. Hari abantu bumva ngo 6,000 bakavuga bati urahenda, ahandi se ko bugura 3,000, ahandi se ko bugura 4 2,500 babuguha ahandi nyine. Ariko urumva ahandi bagira ibanga ryabo, bagira uko babigenza, bagira uko bakora. Niyo bashobora kuvangamo isukari n'imineke kugira ngo bunguke, ariko bakagutuburira ntacyo bibabwiye. Ngewe ubu wari ubuki bw'umwimerere 100% butavanzemo akandi kana kariko kose. Nasanze ari ibiremwa bibiri bikunda ubuki kandi birya ubuki. Uruyuki n'umuntu nibyo bintu bya mbere kuri iyi si nzima namaze gusanga bikunda ubuki kandi birya ubuki. Nk'urugero, ntabwo ubuki ubushishi ntiburya ubuki, reka nugera ahantu ukahasanga ubuki burimo inshishi,
uzamenye ko ubwo buki atari ubuki ahubwo ari isukari bavanze n'ibindi bintu.